Kinoyalam rangba ka Perton Border Security Force BSF bat Border Guard Bangladesh BGB kila penlong ya kajingalang Iamir Jingmut halor ki kam ki bayade bat kajing pet ngor bat jingada khaput hala kajong kaliang khnang ba kanumi kanu kajingya kenat ni jingya smuthu ba kala paramaki ya kani kajingalang la penlong Ktem Border Guard Bangladesh Border Outpost kabadon hakashnong Jawdanga Bangladesh na kaliang ki BSF dalam khmat da Ulalit Mohan Sharma DIG Sector Headquarter Tura bat naki Border Guard Bangladesh dalam khmat da Colonel Sarkar Mohammad Mustafizur Rahman Sector Commander Memien Singh ki Iamir Jingmut kilalong ki bayat bet da kajinga sngotu Jingmut baro arliang ki Commander BSF bat BGB kila menjur banyak trelang ban penlong ya ki khaput ki jaka ki basyong sok syong san bat ban ya pasat jingtip markeliang ya kanu ke jingjia ki ba penwit hapedeng ke India bat Bangladesh.